ni no ngina tuelewe ni babalanda itutwa ile itauthaukela thine wa kukitana Mawalyuku amanzeve na kuolanga maukono ala maete ne Mawalyuku manzeve kitumi ni kiu ni na aini studio ala yune mo mena Mawoni Maku alawa umisi nenda kwa cha studio nyeneta wa Boni Venture Motinda beteboni mutumia wake kambola wiseka na nguko ya kivesi ya matumbiko tinde tukile yangelwa nenda madho cha studio nikaenda with ni mahoteli mone mo ao na kidogo tuelewo oweawo ende tuisoka kulika kumana ni chao kila weta mwene ndio nane ni kanona weti endeno ilunguisu inya tunethiwe nasio ba mitambone ya Athiani niwe amayasi ya ladies first Katwambe no lady. Okay. Ngia kaneni. Ni movea mono Boni Venture kwa ibusoyi ingi ya kuka ingi kutungia mwenendi Mawoni ala watu tumiye nenge. Na kwesi yetu Mary Nzilani movea wa Africa's Voices. Asante sana na karibu sana. Ngalikuwa nengi karibu sana ndene wa studio sia Athiani. Asante Boni. Ni asia ekanambise kumakethia ethikisi ya onde mengaliko sionde ila ethikisi kumakula mai na ndiase kanansi yetu ya kwaneta wa Samuel Kimeu. Uno wakwa ni Athiani kama sako. Wemba emeo hizi mugamba enda mana. Nene mwethanga. Ne mwewa kwa tangwa. Mwethanga mwewa kwa tanga. Kwa tangwa. Kwa tangwa. Okay. Karibu sana ndene wa studio sia Athiani. Ni muvea. Kwa Africa Voices wika hata maybe o kawele sio kaini ulo Africa Voices. Ninyo niungame muvea zua Africa's Voices. Na Africa's Voices ambi kwa kujaribu kuona kana wasia wa mwenendi ni wa nengwa pinola wa ilete ndi ni wa maundo maingi alameka wa kwa benefit kana kwa otethi wa mwenendi the meketwe ni serikali litu ya ndionde kana serikali ya mutiuko kanona makundi matema serikali alamethia wa maithukuma kwa kumutethesya mwenendi withia wazi wa mwenendi wiva katikati ketha no lilikana katiba kaitu nikeki ondo bina ndo wa public participation kwa sikana mwenendi ni wailete kwitha ena wasia na woni wake ni wailete kwitha we wa mwana ndine wa kuamua ni maundu meku kwa isietwa yake kwa kumutethesya kuko kubino tasi we ni kunenga wasi wa mwenendi bina na not as you Africa's Voices Amplified. Yes, for it and that we amplify with and that tethesye o isirikali na mwenendi wezethe yanya yuthe katiwo ithai nini vyapyo wezethe aketha ni mundu we muveani wote wa kutethesya wa kukuma mwenendi nde strong muno kana athinike muno kumana woni wa mwenendi kana wendi wa mwenendi siana na undu muna ni weko kuhusu ni wewe ya witu ndino ilungile tuneka tunanene ya maundu ma Mawalyuku manzeve nuko manzi mweka maundu maingi round yone weyu mwenda kumana wasi wa mwenendi ni weba kukonia Mawalyuku manzeve ithete kuna maundu maingi na ni asia kana utonthi olate nawo no tutonde kuyange wakana kosa maoni ma mwenendi katika ndeni wa topic yoyote by topic tita engage na mwenendi as long as ni topic the worth kwenda tetona kuyange wayayo na yuko utino ni vinda yete yange waya Mawalyuku manzeve ni kwithe wakanani last year okamba nditako nikie muno nundu wa munao
na nundu wa munao zuwe zaidi na yute wakanape lino yokete la ni mbua ivetukete kiasi kuno nginati the team and the ende ata team and titona kwikalania na Mawalyuku aya ata na tithetha na utoni wa kwitha titona kwendesya maisha maitu kwanza ela ya ilite kana Mawalyuku amevo na peonze ila titona kukitana namo na lakini nze ila mbinge nondo tekwikalanya namo nondo onatokitana namo tivendwa Mawalyuku Nzeve yumetuke kukuye vinda tezo sio kakulata umia baby kangu try o take kidogo no related nondo to yanga waya wasia wa mwene thika na public participation na mabinda mangine ndeto tumenena muno kelwa ona tongo maitu kwa mashinane ona mpaka ona national level no kelwa mabinda maingi ene mahila lambeka yolo wa public participation okay there not a eki okoso this yetwa lakini real meaning yayo ite bona yutu maoneno na ene maondo kiwadokana na kimwe cheumela still no issues ya public participation maikulia makula gwakina maliza kukwata ripoti maliza kuona kila mawe tam kiike kana zindu cia muthembuzu maybe ukwa baita wa mwene ndi na still o alam me utwa isio i public participation asi kalo isu the public participation ni chawo de ambe abai kadele laba nikulia sio nikulia sio kwithe wevinda ila ta vetu kithiza katiba kaito ataze kana mwende ndini wa iletha osikete ndini wa mipango yonde ya serikali si ya motiugo kana si ya serikali ya ndonde tiane ngomano kila ni governors alama tanvia na manu yondo mailete kwe kondoyo kuku ko bikono munde paye ndurona kwetha we pa inventory kana list yotono nenga mundu kamwe akini cyo chailete ne kwekwa kila kiebo ni the tese chokielelo chai chao cha katiba kau kwetha kena ken kaya siondo kaitia na tamina kumana kielelo ni chao teimandanzia ya kuyubika bo kwa county sito siandie kweka public participation kwisela barazas ila mumbano sia kanisa sia kusokoni sia ndwani sia county sia take that direction lakini immediately whether ni ma realize kana ni expensive na very effective nondo ando ingine yaandike fe ando mewonzwa mamunda matavika ku kwe kundu kunge weza either log ya like kutumika ni tofauti idiomo tofauti na weza either pema ndo maingi matronosi ya mupango zundu keke ondo kwa ileta na yukila county sila siende nambe ila sia ki mipango mianu nikanaweza hivi kwa mfano at the village level kana ndwani andu mena mwana matona kweyangewa na kuandika sindu sio sindu izu yoso ivulanwa na mawoni mando ile ingesio ndani kana si anienesa na nikwatia then one then yitu nikwatia county ya Makueni thitwe yembe ligadhi wa kwa public participation kwa ndoyo lakini still pe zienge county zito no tumia kuona kana andu ingi mena mwana wa kwetha mawoni mama tona kuonekana na kati wa nziaisu Ithieta Africa's Voices nenganete mwana omwe kwa sekana tumemetu itotote dukiasia tubunde asia na tukatutanithia nditona tutumia kwanzia ya kuosa mawoni ma NND na kwetha atongwe maitu matrono na kuka kiseveni kanena na NND nokeza ithia penzia makulio ma NND matrono sungyo na penzia atongo imaitu matonone na enende kumatabia ni chao maendesi asante sana na nundu tukite ba kumana na ilungu tunekie na gwiti na makulio tuna kula semwene ndi tukito munenga feedback kana kila inyo munomba nisikuma kwa ilungu ila tunaena sio
ngalekone ya kwenyu ta Africa's Voices na still kwa mwenende ni chapata ata kini cha kutungia mwenende feedback kumana kana kini cho unawetie kana kini cho tunomba nisikuma ilungu ni isinya tunayethiwe nasha ni kindu cha bata muno ndene wa uthukumi witu ni tithia wati tikinengete pina we mwana ni kana withie ila tathite ya enenthi ta makulya makulyo ni ta sioka ingi ta matavia ni chao tiwie makula mai na ni kwatia kana andu ingi ni malalamika na county ni situ kana maikwata mausungio maundu mekie no uwende kana maripoti ya su on the memo na county situ siena maripoti haya na ni majaribi yao na kucommunicate kana kutungia mausungio kwa enende lakini penzia zia ila hiyo matumia ipikia enende onde kwa uti enende aingi methea matwana kwasia tamino kulwa makulu aya kana taunya mawoni aya kienicho report ila ya so we were icho kwa kwitu ni kindu cha maana na kwa kizungu tasia is an ethical position kana vinda ila kwangulia kulyo kana waambitia mawoni mako no sioka kulani ukaambia mawoni alama kwa mino nenga na maujumuisha na ndo alangi ni uye mwasio kana weze ithia yuketha ni serikali kana ni mibea ya ite ya serikali ikwenda kutumia mawoni haya kwa kuendesha maendeleo maendeleo kwanzia ikuonania undu kwasia wa mwenende kuzingatirwa asante sana ni Samuel Kimeu tena ke studio pamoja na Mary Nzilani kuma kwa Africa's Voices Amplified nikana ne kuminukilelia inde ilungu tunethana sio siakwigwa woni kuma kwa kutukaneno na ataalamu kukonia topic ya Mawalyuku Nzeve la ni topic ya bata muno ni kwetha ni mabindala tuikala ni tena mona mbuyo kuiwe kweta El Nino kiangazi gikuka kite utarajiwa Nzeve kwekala live ndo kawetelesuya kukoka mbuya na sindu cia muthembo usuma ndo asuo onde maite ne kitu kita Mawalyuku Nzeve no kwela wakwitu ni kwa bata muno ni chikitumi tuende si onena ni uwo nenda wambe kosa skiza tune yeba ikwitwa maundu atatu wambe kosa skiza tune yeba ikwitwa maundu atatu na kosa skiza tune ni nziaye laisi withinye ya *811 *453 hash then okay *811 *453 hash then okay wose maundu atatu taskiza tune nainde nitusiogethetie nikenda thiu tuambe kwigwa we unaisi ata akukonya makulu asinde tunethiwe tuyukulia kundu kana tusonga basa iskiza tune neyo ino likana ni *811 *453 hash then okay nitawaboni tusiogethetie mambo nimeamata mambo matatu jambe wewe Kisioni chakele wewe Kisioni lazima ndio mwenda nini mbinge why maende kwezi etoho 1 2 3 4 5 6 ya umonde kizeza ikido jadiani no kusoma toka na vile kusoma kunenga ni
na Athiani neto bonite na Mary Nzelani na Samuel Kimeu kuma Africa's Voices Amplified ligana ni unenda ni wituku kwa ni Mawalyuku Nzeve na Mary twaenda yukulio ndine wa kila wiki kana twaenda topic ndine wa kila wiki chuma kitu chambe twakula na siambe twambie kwenda kumanaka naye nende mekwelewa ni Mawalyuku Nzeve ni chao then twamakule ni maundu meba Kisioni cho alama yetu ni maubendu ku Nzeve kulyo ni oyo ni maundu meko maetetwe ni maubendu ku Nzeve Kisioni sio yes na enende ni mawetie kana ni mawetie maundu mana chambe ni maise kana kwena munao munao la utumete andu methe wa matena kiguo na mukwithe wa itena leu na ni wisikana ukwati wa mukamba munene uma na nima na ondethia cha kele ni univu wa leu kana nza nondo wa munao su na cha katatu ni kiguo ko nineva kwa namo wa mwana mundu na peange manawe tete upyobu mubetuki kiasi na mayazi kana ona mbepo ila kuka ni kwetha embetuku kiasi na kuondu wao mayazi kana kwi mawu maingeta mama kuwa alama osikanite na mbepo na kila kingi mawu mamiti mate kwigwa ndawa ila tetuate itumia na ndethia indo kwetha yenini nundu wa kwithiwa liu wa indo ni munini na ngetha nayo ikanine va muno undu gutailite ni asia maundu asu nimo ene thimaisie kana monete uthiululuku wa Nzeve umaetete Kisioni sio ku asini mo mawoni ma ene kana mausungio ma ene yulo amaundu ala maetete ni Mawalyuku Nzeve Kisioni cho isi ya topic itu ya week 1 ni kwatia zilani no masome o mautumani taele atatu alama atumiwe ni enendi ne mobea ndomani ekanambe kwasia ndomani siokie na itata language idiomo kibadokani be Kisungu be Kiswahili na be Kikamba ku nido ndibula ni asionde be ujumbe mwe kwa mwanende wasia we experience food shortage be unge kwasia kibu kungala tene mbusini yani kibu kingala tene mbusini be unge kwasia joto kwa wingi utibala ubyobu waongele kile muno we unge kwasia mawo maingi ala kanasia na mbepo mawo maingi ala kanasia na mbepo nita wa mongela kilunda kuma muda na dina wa kibu na liu wa indo be unge kwasia unyebu wa mbua na uyithi angetha iti ukwatikana undu ya kwatikana ya kwatikana atene kigamba cha bingu kwela wakisiogea hata la hivi kailo the drying of some rivers munyao mwingi ula utumete andu na nyamu kwithi wana thina wa kukosa liu na kibu na kibu kianu ona andu aingi kwa iwani mbesa nundo kuina ivalua isu ni mwesi ya messages isu ya week 1 kana topic ito ya chuma chambe na twayo na ataalamu matuele sio I think maundu azuno mo still trace o kuelewa so ni kuona ni kana umwene ndino kuelewa no kuelewa na nita in fact nita ine kulyo ya kuatia ila atumiwe directly kula kwi enendi alama atumio tumanipulati na ta makulete kana kwa mukuswani yakwo ni chao kitumete mauthiululuko ni chao kitumete kwithiwa na Mawalyuku Nzeve thini wa kisio kito na tena nita
kwatie mausungio kuma vienethe kwa thengi angesia mic na ni movable na ugusie kwa at the edge nita kwatie mausungio na usungio andu aingi maisie kana nundu wa kutemanga miti gutemi wa miti na kwananga ngome cia kiugo ni kwa kutumite tithiwa na Mawalyuku ya Nzeve na angi makase kana nundu wa kutia kithio kitu nundu wa mbua nundu wa tia kithio kitu na nzia cia kuthemba ila cia nundu wa mathembone niwesekana mukamba kana mu Africa ithembe osito cia nzi emwe ya kusuvia mitito nundu kuko ya kutemwa muti balaka ithembo hata mamuti lakini yune matema makathela aya angi makasekana mbua kunineva ni mbua kunineva kwa mbua ni kutumeta kana Mawalyuku amethe wa mekro na angi makasekana ni kuthokwana kwa mauthiuluko asama angi makasia makanena yuluwa factories kana iwanda ila tena sio sikulecha kiugo na kiko kinalika ndene wa mbuzi sito na kwananga mauthiuluko maito na angi still makaweta yuluwa kukua kithangathi yolani tezekana ni issue nene muno kwanza gamba mbuzi situ itakuye kithangathi wesaidia kiugondo kwa ilite na still ange makaya ange waya munao kana kwina munao wa ebinda ya saa ulawete tweni kutilango kwa miti na ya mwiso ange makasi kana ni uwemi muthuku ta uwemi wa mausini na kulea kweka miondani undu na mailete ne kweka nikana masubi ya mitanga likakwe na kutemanga miti kuteko bandwa ingi bete obando so mwene ndene waelese maondo ala maete treni kuno Nzeve Kisioni cho na kitumi kiloko na kwina Mawalyuku Nzeve then kulela juma kila twati yetu akule mwene ndi ethi twali kala ni hata na mawabindu kwa suma Nzeve Kisioni chake yani ethi twali kata withi ndio mego ne maondo ala maile no mesi ethi twali kala hata nikenda survive withi maina mumina ethi ne kwatela ikulia juma kito chake ile yune oya ikulia juma chake ile na mwene ndi isekana ni maende na kubanda miti na kuende na kusia miti ikate mangwe nangi makase kana ni matumite nzia cia nima cia matukwaya ila hiyo tethesia kusubia mauthiuluko takwenza mitau na kubanda maliu ala momia cia munao tandengu mubia mwenzoko na angi magase kana kiugo kana kutea kiugo na kutea kiugo kwesila masilanga kana na kubanda masungwa na maembe na mitileto na kutethesia kiugo na kuenza maima masi eguo ni kana wesethia mbua ya ua kiugo kila cha siwa ni maimazu ni chatumika kwa nima na kwa indo na ange makasi still kusiea mauthiuluko maitu maikana ngwe ni kiko na kuimiza andu maeke kwikate maeke kubebya makaa eno ndo na isi ukineananga mauthiuluko na maikavithie mathangu kana sindu cia plastic na pewangi still maite kana bayundu mekite bayundu mekite kwa umeta yari kutabwa ni chao matona kwika ni kana matone kukitana na mundu yo tunenge mautu manimeri
Kwa alame kwa siya ni kubanda miti ve umo wa isi kwa kubanda miti na kusuvia mawidhi luluko. Bonventure ve kindu nena hivi na tabe ando mayasia ve kubanda miti na ve kumisuvia iari iane. Chio cho kubanda miti. Ve kubanda na kuwea. Ina kuwea. Ando me wayuma mae miti. Aya ve kuinza mitao kubanda miti na kwiki ya muunda mbolea bandu ba mafertilizer la medya wa maitumika ku miundani andu maeke kuvivya uvivya wa maka nundu ona siuki niana nga mawidhi ululuko na muno kitamba kila kisiye miali ya siwa aya be mundu kwasia kungu ngunia okay okay. Ekana nisomeno ya water harvesting. Kwinza silanga kubanda masungwa na maembe, manga na matimo. Okay. Ekawa ni wikebao. Ende mwithigisi halikana asune mautumani Maku, Mawoni Maku. Ala twakula sia ndine wa kilungu kitu kila tunethe na Jesu masi na baumbe tuku twenda kumana yoloa maondo akana twine nanya tikwenda kumana ni twine nanya yoloa Mawalyuku manze balade topic tutamba kumea avoid kana tutamba kumebuthi senondo ni real na niyo tete maukuno maingi alatri na mochumwa cha katatu twathie tambe mumbe yange na twakule mwene ndi serikali yake ya county pamwe na mashirika angi matemaki serikali meki tata kutethesia mwene ndi kuikalani na maupendo kwa Nzeve. Ni asante mboni. Kinitana mboye kulio ni yu nesisi mausungio mekulio la follow up okay kuatia la chuma cha kele la kulwe ni utethio mwao utona kutone vya kuikalanya nesa na Mawalyuku Nzeve na ene ndini maise kana nimenda kutethewe na mitima ya ubanda nangi maise kana nimenda masome pyo yulo wa undu yo nikana mauelewe kondo matona kuikalanya na guo na umeta ba na angi still maise kana nimenda utethio wale nondo munaoni no ma affected muno na india ngema yase kana nimenda matethewe kwanza ya kuona kana kiguo ichapatikana kwisila kwa ilandia sia kithanga thini nikana wethia ni makwata kiguo matono unyithia siendo nacio na indi ndithi ekulyo yuwa ya chuma cha katatu ya kuletia county government na kana sikale sia county na kana be undu mekite ndeni wa kisio situ tethesia enendi kuikalanya na Mawalyuku Nzeve na enende maise kana ni mabandite miti na ni kwimkundu miti nenganitwa nikana ito na kubandwa na pia ni maende no somethwa na kusomethia iniasa weze ya ni mabanda mbemba kana maleu kwanza asia matukwaya taingi mekweta zaipits na kwenza mbenzi na kwenzo na masilanga na kutumia matangi nikana mundu wa kuia kiguo na kwa upenzi ya manenge eto sia kuia kiguo water harvesting kana weze ya ni mele wa mena
mena kiuku matangi ni mateve kungi na matangi na kuinza masilanga na kusubia ngome cia kiugo kiugo chuma na peo wangemeasekana bayondu kwikitwe yasia bayondu matwika bayondu onomwe manona wikitwe serikali utethio umeta kwi serikali kulio ya katatu chuma cha katatu issue lakini by follow up question pia kulio ya follow up ya kuletie ni chao county government kana serikali sia motio ko siekete kukuhusisha we ndeni wa kukitana maundu ma Mawalyuku ma Nzeve na ene makase kana ni mastethewe kubanda miti na makatethewe kwa kukundewa kubanda miti kubanda kana wimi wa matukwaya ula utona kwitha utona kwisiania na mwanao na kila kingi mawetete ni kana ni maende na kukundewa yolo wa undoyo nondo matona kwikalania na guo na kawaida pia ndo ameme kwase kana mona mayosikite mayosikite kwanza yote ile okay kwa automani kwa simeri mautumani makuma wikisu ya kele amweni ya katatu ya katatu yes. Amweni wamesambaza miti ya kupanda katika kaunti yangu metu ya tubande miti kwa wingi kusomethia aimi kubanda miti kubanda mbemba maimani mazaipit kwinza mbenzi kwinza earth dams kutumia matangi kuharvest kivu chambua na ona seed selection valava andwala matumie Mawoni water harvesting masya kwinza masilanga mona kwinza masilanga matutethese na kwinza ngome ya kubingia kivu alama ise vaikindu kikitwe amwe maujumba mwini bayundu wikitwe ongea ise bayingwa undu onomwe bonge watumia na Kisungu asa there is nothing being done no campaigns, no seedlings provided, we are just planting trees on our own asante sana ndi bwe Kisiani twitha ona twenda kwiwa kuma kwa kana kiuni cho wawetie na kana ile wena woni unge kana kule ingi kwenda ataalamu maito ma kusungie kukonende topic hizo tunaenda hiyo tunenese ya Mawalyuku ma Nzeve lakini tuyamini abuni kwenda twaina chumwa cha kana na cha muthia na twakula sia ni chao kingi serikali ya county itona kwika kutethe sia we kwikala ni na Mawalyuku ma Nzeve na ene ndi masongi ya kulyo mayasya kana skali sia county siende na kumabunde sia nikana methewe na umani wa kwikalania na Mawalyuku ma Nzeve na chakeli ni kubanda miti na maiche kana mastethewe kwenzewa siewo na masilanga nikana methe matona kubanda miti kwa wingi na chakele kwanza Yesu ni kutethesia ene ndi kwithiwa na kiugo kana makitumia kwa wemi na kubanda miti na cha mwiso ni kana mani maiche kana serikali sia county ni sia ileta kusiea miti itemangwa nikana wesethia nitavanda miti kwa wingi na kumakaniala meubebia maka keke kiko takio thitha ina follow up vai follow up ila ya kuletie county kana serikali situ sia motioko siku sisi ata ndeni wa
kwekalania na maundu ma Mawalyuku wa Nzeve. Kana impact Kisungu yaje, how can your county government involve you in the process of addressing climate change impact? Yani maundu ala monete maumanete na maubendu kuma Nzeve. Serikali siamutio kwa imausishiti hata ni nundu wa kudeal na maundu asu. Na NND maiti kana ni mausikitu kwa public participation forums kana siekalo siya kuwasa Mawoni mo iulu wa Mawalyuku na kubundila ndeni wa maundu haya. Chakeli ni mabundetwe omwene kwisila kwa ataalamu alameka lana ondeni wa community ondo wa kusubia Mawalyuku. Na chakitatu ni Kyaku, still issue ya Kyaku no kamba ya walembe. Yes. Nikana ni maite kana county si kiebidi matevesi na Kyaku. Nikana weza idhia ni matona kubanda miti na kusiania na Mawalyuku ma Nzeve. Na kweva Kyaku kiva kube nao. Na cha mweso ni kubanda miti. Na meyaseka na matethewe na miti. Na mbeusi ya miti. Nikana matone kubanda miti su. Na kupingia sigu. Nikana mokitane na utemi wa miti. Ulaute na mubango. Na still my emphasize it miti. Serikali siya county. Iete miti ando matone kubanda. Asante sana. Chio tuwase simu ile itatu tukegwa kuma kwa mwene ndi kana indi kiundi cho awetie kana kingi kwenda kuongela na maybe owoni wake indi kwenye nyita shirika